Pre 2 veka, Rusiji i čitavom pravoslavnom svetu, Bogom je bio poslan čovek čije su molitve i proročanstva postali sastavni deo života svakog od nas, Sveti Serafim Sarovski. Rečima "Radosti moja, Hristos voskrese" susretao je prepodobni svakog čoveka koji mu je dolazio i svakome se klanjao do zemlje. Velikom starcu, proroku i prozorljivom čudotvorcu, sudbine ne samo pojedinaca nego i čitavih naroda bile su poznate. On je svaku dušu čitao kao otvorenu knjigu. Ima mesto na zemlji gde može svako ko hoće da uđe u blagodatni potok zadivljujućih događaja, da postane njihov svedok ili čak i učesnik u njima. To mesto je manastir Presvete Bogorodice u Divljevu, koga je ona, pomoću Svetog Serafima Sarovskog, osnovala i o njemu neprestano brine. Početak osnivanja manastira vezuje se za događaj koji se desio sredinom 18. veka. Tada je mlada udovica pukovnika Morgunova, Agafija Semjonova sa 3-godišnjom kćerkom došla u Kijevsko-Pečersku lavru da bi ostatak svoga života posvetila molitvama Gospodu. Jednom, da li u snu ili viđenju, javila joj se Bogorodica rečima: "To sam ja, vladičica tvoja, kojoj se ti uvek moliš. Došla sam da ti saopštim volju moju. Neću da ovde završiš svoj život. Izađi odavde i idi na sever Rusije. Tamo ćeš uz moju pomoć naći mesto gde će živeti i proslavit ćeš ime moje i ime sina mojeg. Na tom mestu ja ću osnovati veliku obitelj. Idi sada na put i blagodat, sila i milost moja i darovi udela mojih da budu sa tobom uvek." Ona je o viđenju ispričala starcima Kijevsko-Pečerske lavre, koji su posle dugog razmišljanja i molitava zaključili da je viđenje bilo istinito i da se udostojila da bude izabranica Majke Božije. Tada su je starci postrigli uz himu, dali joj ime Aleksandra i poslali je na put, posavetovavši je da svoj postrig sakrije i da živi pod starim imenom pukovnice Agafije Morgunove. Idući iz grada Muroma na sever prema Sarovu, zanoćila je u jednoj drvenoj crkvi. U snu joj se javila Majka Božja i rekla joj: "Evo, to je ono mesto koje sam ti obećala da ćeš naći na severu Rusije. I ovde je predeo koji je božanstvenim promislom dat tebi. Živi i ugađaj ovde Gospodu Bogu do kraja života. Ja ću uvek biti sa tobom i ovde ću osnovati takvu zajednicu da joj neće biti ravna ni jedna druga u čitavoj vaseljeni. Ovo će biti moj 4. udeo na zemlji i blagodat Duha Svetoga i obilje milosti Sina mojega i obilje svih blaga zemaljskih i nebeskih, slavom i trudom ljudi neće oskudevati na ovom mom ljubljenom mestu nikada." A 1759. godine u gradu Kursku rodio se Sveti Serafim. U čast svetog apostola dobio je ime Prohor i bio je 3. dete u porodici. Imao je još jednog brata i sestru. Čudesni događaji pratili su malog Prohora još u detinjstvu. Prilikom njegovog rođenja, njegov otac Isidor je kao preduzimač počeo izgradnju hrama posvećenog prepodobnom Sergiju Radonješkom, ali se upokojio pre njenog završetka. Prohorova bogoljubiva majka Agatija je preuzela na sebe nastavak izgradnje.
Svoga sina učila je pobožnosti i blagodat Božija beše na detetu, čuvajući ga od najranijeg detinjstva. Jednom prilikom povela ga je na gradilište i on se neopaženo popeo na zvonik, odakle je pao sa velike visine. Kada je majka dotrčala do njega, dečak je stajao na zemlji potpuno nepovređen. Svi su se čudili ovom događaju, a jedan bogougodni i prozorljivi čovek rekao je Agatiji: "Blago tebi, jer će ovo dete biti moćni zastupnik pred Bogom i vatreni molitvenik za ceo svet." Sveti Serafin je zaista sveti čovek, jer je još za života pokazivao te svoje neobične duhovne vrednosti i silu i snagu. On je, dakle, čovek koji od malih nogu je u stvari pokazivao da ima blagodatni dar Duha Svetoga, Božju blagodat, da eto tako u tom pravcu napreduje i da uspe, kao i mnogi drugi svetitelji, da postigne taj najviši nivo duhovnog života, a to je svetiteljstvo. Kada je imao 10 godina, Prohor se toliko razboleo da nije bilo nade u njegovo ozdravljenje. Jedne noći majka je čula da nekome nešto govori. Upitala ga je s kim razgovara i on joj je odgovorio da mu se javila Presveta Bogorodica i obećala mu da će ozdraviti. Nekoliko dana kasnije, kroz grad je krenula litija sa korenskom ikonom Presvete Bogorodice. Kada je litija prolazila baš pored Agatijine kuće, počela je ogromna oluja, te su ikonu uneli u njeno dvorište. Videvši to, Agatija je sina izvela iz kuće i prinela ga ikoni da je celiva. Istog časa Prohor je isceljen. Od tada Biblija je bila njegova omiljena knjiga, a crkva mesto gde je najčešće i najradije boravio. Za vreme svog iskušeničkog života Prohor je pokazivao veliku uzdržljivost i smirenje. "Da si me video koliko sam bio srećan u vreme moga iskušeništva", govorio je on docnije. "Veselost nije greh, uveravam te, čak ni u crkvi, jer je prijatno Gospodu da svaki čovek ima radost u srcu. Kad ujutru ustaneš", govorio je, "očitaj propisane molitve, očisti svoju keliju i popi malo tople vode da bi zagrejao dušu i telo. I sve što radiš u toku dana radi pažljivo i savesno, ne gubeći nikada strpljenje. To je velika vrlina koja se brzo postiže." Bdenija, postovi i uzdržavanja su brzo narušili njegovo zdravlje. Bolovi u glavi i nogama su ga svalili u postelju, u kojoj je ležao pune 3 godine, sa blagodarnošću i neroptanjem podnosivši bolest. Kako je bolest napredovala, sarovski starci savjetovali su da se pozove lekar, ali Prohor je odgovorio: "Ja sam sebe poverio istinitom lekaru duše i tela, Gospodu našem Isusu Hristu i prečistoj majci njegovoj." Jednog dana, posle pričešća, pred njim se pojavila u jakoj svetlosti Majka Božija, praćena apostolima Petrom i Jovanom. Presveta Bogorodica pristupi Prohoru i reče apostolima: "Ovaj je našeg roda." Ona je svoju desnu ruku položila bolesniku na glavu, koji se od tog trenutka osetio zdravim. Kada je napunio 28 godina, dobio je blagoslov da primi monaški čin. Brat mu šalje veliku sumu novca koja je upotrebljena za zidanje crkve posvećene svetom Zosimi i Savatiju na mestu kelije u kojoj je Prohor na čudesan način bio isceljen. Prilikom primanja monaškog čina dobio je ime Serafim, što u prevodu znači onaj iz koga izbija plamen. Sa gorećom ljubavlju on je počeo da se podvizava i približava ka Gospodu. On nije bio čovek koji je učio o veri iz knjiga. Dakle, on nije čovek od knjige, nego je čovek od sile Duha Svetoga, od blagodatnog dara koji je Bog dao njemu da izvrši određenu misiju po Božjoj volji u ovome svetu. Često je u vreme bogosluženja viđao anđele kako služe i pevaju sa bratijom.
Služeći na liturgiji na Veliki četvrtak, udostojio se da ugleda lice samog Gospoda Isusa Hristosa. O tome je kasnije svojim duhovnicima ispričao. Posle malog vhoda obasjao me jedan zrak kao od sunčeve svetlosti. Pogledavši u tom pravcu, ugledao sam Gospoda Boga našeg Isusa Hrista u liku Sina čovečijeg u slavi, kako sija neiskazanom svetlošću, okružen nebeskim silama kao rojem pčela, anđelima, arhanđelima, heruvimima i serafimima. Od zapadnih crkvenih vrata Gospod je išao vazduhom i zaustavio se pred amvonom i podigavši ruke, blagoslovio one koji su služili i one koji su se molili. Prve 2 godine svoje službe on je služio svaki dan liturgiju. Svakodnevno pričešćivanje postalo je za njega nepresušni izvor snage i radosti. Savetovao je vernima da se što češće pričešćuju. Blagodat primljena uzimanjem svetih tajni je tako velika, govorio je on, da ona ima moć da očisti i preporodi svakog čoveka, ma koliko on grešan bio. U to vreme, monah Serafim je sa igumanom Pahomijem otišao da poseti malo sestrinstvo u selu Divjevo, na čijem čelu je bila igumanija Aleksandra, koja je bila na samrti. Stara igumanija je zamolila oca Pahomija da brine o njenim sestrama i o njihovoj budućnosti. Znajući da je star i bolestan, otac Pahomije je zadužio Serafima da posle njegove smrti preuzme tu dužnost. Tada se majka Aleksandra obrati ocu Serafimu i on joj obeća da će se brinuti o njenim sestrama. Posle smrti igumana Pahomija, otac Serafim od novog igumana Isaije dobija blagoslov i povlači se u šumu, kako bi tamo provodio život pustinjaka. U Sarovskoj šumi je dao biblijska imena pojedinim mestima, pa je tako imao svoj Nazaret, Vitlejem, Tavor, Gecimanski vrt, Golgotu. Na taj način mu je tako daleka Palestina postala bliska, a život Gospoda uvek prisutan pred očima. Nedeljom i praznikom je odlazio u manastir i u povratku je nosio hleb za narednu sedmicu. Ali nije nosio samo za sebe, jer je sa hlebom hranio medvede, vukove, lisice i druge životinje. Živeći u pustinji, stekao je ljubav ka uzdržanju i zamolio igumana da mu da blagoslov da se hrani isključivo hlebom, krompirom i snitijom, travom koja je rasla u Sarovskoj šumi. 3 godine Serafim se hranio jelom smešanim isključivo od krompira i trave. Usamljenički život monaha ispunjen je mnogim opasnostima, a one se mogu savladati jedino postom i molitvom. Otac Serafim je nekad osjećao nespokojstvo i strah u dugim noćima, nekad tugu i žalost koje do tada nije poznavao. Da bi odstranio napade zlih duhova, udvojio je post i molitvu, sećajući se reči Gospoda Isusa Hrista. On je odlučio da se moli neprestano stojeći na kamenu i podržavajući prepodobnog Simeona Stolpnika. Bila su 2 kamena na kojima se molio. Jedan se nalazio u samoj keliji, a drugi je bio u šumi na pola puta do manastira. Na prvom, koji se nalazio u keliji, molio se od jutra do večeri, silazeći samo toliko da uzme hranu. Na drugom kamenu je stojao od večeri do jutra sa uzdignutim rukama, vapijući k Gospodu mitarevim glasom: Bože, milostiv budi meni grešnom. У нас здесь в Сарове иметь святыни, связанные с жизнью преподобного Серафима Саровского. Вот кусочек камушка. В настоящий момент это самый крупный кусок камня, на котором стояли ноги преподобного Серафима, на котором молился 1000 дней, 1000 ночей. Камень действительно подлинный. Почему? Потому что это видно воочию тогда, когда этот камень предлагается к людям болящим и людям одержимым нечистыми духами, то эти люди очень бурно реагируют на приближение этой святыни, на котором стояли ноги преподобного самого нашего Серафима Саровского. Ovaj podvig trajao je 1000 dana i noći i za sve to vreme ratovao je knez Tame nevidljivi rat sa njim. Sveti Serafim je
tu vrstu podviga imao izobilnu, da tako kažemo, veoma mnogo, jer je kao čovek, kao Božji čovek, bio je stalno izložen mnogim iskušenjima, jer mi znamo da je i sam Gospod Isus Hristos rekao, ko hoće da pobožno živi, bit će gonjen. To znači onaj koji hoće da ide putem Božjim, dakle, uz brdo, što kažu, tako penje se u te visine duhovnosti, on će biti napadan od strane satane. Ponekad bi se u blizini njegove kelije mogli čuti urlici zveri, galama, pa čak i glasno smejanje. Dešavalo se da vrata zajedno sa ragastom izlete i padnu pred noge podvižnika. Pošto ni to nije bilo dovoljno đavolu, jednog jesenjeg dana dok je sekao u šumi drva, približila su mu se 3 čoveka sa namerom da ga opljačkaju. Kako otac Serafim nije ništa imao, ta 3 čoveka su se bacila na njega, vezali mu ruke i noge i izudarali ga sekirom. Verujući da su ga ubili, pretražili su njegovu kolibu. Sem ikona i malo krompira nisu ništa pronašli, pa su pobegli. Sledeći dan, kada je došao sebi, nekako se oslobodio veza i puzeći došao do manastira. Tu su ga previli i zadržali u manastirskoj bolnici nekoliko meseci. Tu je imao još jedno viđenje Majke Božije, koju su pratili apostoli Petar i Jovan. Sveta Bogomatija je izgovorila iste reči kao nekad. Ovo je jedan od naših. Kada je vizija iščezla, otac Serafim je ostao čitava 4 časa u neiskazanom blaženstvu, posle čega je uzeo malo hrane i počeo da se oporavlja. Od tada on ostaje pogrbljen. Išao je uvek oslonjeno svoj štap ili održalje svoje sekire. Osedeo je potpuno. Ubrzo posle toga, zločinci su pronađeni i sledila im je stroga kazna, ali je otac Serafim molio da im se oprosti. Sva trojica dođoše da se zahvale svetom čoveku i premda im je starac oprostio, Božiji sud je bio neumoljiv. Njihove kuće i sva njihova imovina su potpuno izgoreli u požaru. Pošto se izlečio od svojih rana, otac Serafim se ponovo vratio u pustinju. Da bi pronašao unutrašnji mir u svojoj uznemirenoj duši, otac Serafim je odlučio da uzme na sebe podvig ćutalništva. On se sastojao ne samo u uzdržavanju od govora, nego i u bezmolviju, u odricanju od svih pomisli ovog sveta i u sređivanju uma isključivo Bogu. Za onoga koji teži da postigne unutrašnji mir, nijedna duhovna vežba nije korisnija od ćutanja, govorio je on docnije. Za sebe nije ništa uzimao, a vatru u svojoj keliji nije ložio. Samo je gorelo kandilo pred ikonom Majke Božije, zvanom Umiljenje. Hranu je dobijao od samo jednog brata za sve te godine. Posle 5 godina života u zatvorništvu, u septembru 1815. godine, on izlazi iz dobrovoljnog zatvora. Kasnije se ipak poverio i ispričao da je imao viziju Majke Božije i dobio naređenje da prekine ćutanje i usamljenost. Od tada sveti Serafim je svakoga primao koji je želeo da dobije njegov blagoslov i savet. One koji su mu dolazili on je blagosiljao i savjetovao ih kratkim duhovnim poukama, u zavisnosti od stanja svakog vernika. Staraj se da stekneš unutrašnji mir i 100 ljudi oko tebe će biti spaseno, govorio je. Savjetovao je da štitimo veru pravoslavnu kao što ju je štitio sveti Marko Efejski na Florentinskom saboru. Kada je počeo da prima ljude u svojoj keliji, sveti Serafim je imao običaj da im deli male komadiće suvog hleba osveštanog na liturgiji, ili bi ih pomazivao uljem iz kandila koje je gorelo pred ikonom Majke Božije.
Jednog dana, 1822. godine, donesoše jednog bolesnika, Mihajla Manturova, koji je patio od jakih bolova u nogama i jedva stajao. Kada je video starca, mladi čovek se baci pred njegove noge, moleći ga da ga izleči. "Veruješ li u Boga?" zapitao ga je sveti Serafim, gledajući ga prodorno. Posle potvrdnog odgovora, starac mu reče da hrišćanska vera daje mogućnost da se sve dobije od Boga i da će, ako čvrsto veruje, biti izlečen. Manturov, osjećajući da mu se snaga vraća, otpoče da blagodari starcu na izlečenju. "Nemam ja nikakvu moć da lečim, ona pripada jedino Bogu i njemu svemogućem blagodari za tvoje ozdravljenje", odgovorio mu je sveti Serafim. Zahvalnost Manturova je bila bezgranična. Dao je zavet siromaštva, podelio svoje ogromno imanje i ustupio deo imanja sestrama u Divjevu. Posle ovog iscelenja sledila su i druga. Starcu su donosili nemoćne i oduzete, umobolne, gluve i slepe, i isceljenja su se zbivala jedna za drugim u Sarovskom manastiru. Nebrojeno puta je spasavao svoj kraj od katastrofa. Oluje je zaustavljao, predviđao glad i obaveštavao narod da nabavlja hranu, odvraćao epidemije i bolesti i druge opasnosti koje su pretile. Predvideo je Krimski rat i druge događaje koji će se odigrati. Bio je anđeo čuvar svog naroda i plamen njegovih molitava. Poštovanje koje mu je ukazivano polazilo je od carskog dvora, a završavalo se sa poslednjim selom u Sibiru. Masa ljudi je danima i noćima opkoljavala keliju oca Serafima i prisustvovala čudima i isceljenjima koja su se tu dešavala. Bilo je dana kada je u manastir navraćalo i po 2000 duša. Svakog je dočekivao sa pozdravom: "Radosti moja, Hristos Voskrese." Saveti svetog Serafima bili su prosti. Nahrani onog koji je gladan, daj vode onom koji je žedan, budi pravičan, čuvaj svoj mir i budi dobre volje. Njegova kelija je bila prosta: ikona Bogorodice, klupa za posetioce i panj na kome je on sedeo. Nekad bi spavao u mrtvačkom sanduku koji je držao u keliji, da ga podsjeća na čas smrti. Starac je posebno bio nežan prema deci. "Bog te je izabrao", govorio bi ponekad nekom malom detetu. Mnogo je dece iscelio svojim molitvama. Čim je starac napustio svoje odšerništvo, mlade duše počeše da dolaze k njemu. Sirote sestre iz Divjeva bile su prve koje je počeo da poučava monaškom životu. Biti devstvenik ne znači samo odbiti udaju, već treba sačuvati čistotu duše koja je posvećena Hristu. Takva duša, verenica Hristova, izabrana je od Svetog Duha. Posle smrti majke Aleksandre, broj sestara se povećao i Sarovskom manastiru je bilo teško da se stara o njima, tako da je vremenom sestrinstvo bilo prepušteno samo sebi. Tih godina je radio na ustanovljenju manastira. Za pomoćnika je izabrao istog onog Mihajla Manturova koga je ranije izlečio. Kao simbol novog života koji je počinjao u Divjevu, otac Serafim je osveštavao novu crkvu na dan preobraženja Gospodnjeg. Sve ono što je dobijao od mnogobrojnih posetilaca davao je sestrinstvu. U manastiru se nalazila crkva posvećena Svetoj Trojici i mlin sa 2 reda zgrada u kojima su stanovale sestre. Celo imanje bilo je opkoljeno jarkom i jednim bedemom. Ovaj jarak je brazda povučena od Carice neba, a ovaj bedem je tvrđava koju je izabrala za svoj stan. Ovde su gazile stope prečiste i ko sa molitvom kanavku prođe i Bogorodičino pravilo pročita, tome je ovde sve, i Atos, i Iver, i Kijev, govorio je sveti Serafim.
Starac je lično po naređenju presvete Bogorodice počeo da kopa konavku koja je trebala da ogradi imanje, a zatim su sestre radile da bi je završile. Sestrinstvo devica bila je kruna života svetog Serafima, koji je za sebe govorio da je smerni sluga Majke Božije i da je, izvršavajući verno naređenja nebeske carice, stvorio ovu tvrđavu molitve u izopačenom svetu. Misao o carstvu Božijem koje treba da se ostvari u dubini ljudskog srca, sveti Serafim ne samo da je ostvarivao u sebi, već je tome priveo i sestre iz Divjeva, koji su neumornim nastojanjem svoga starca uspele da preobraze svoj život po primeru presvete Bogorodice. Tražite pre svega carstvo Božije i pravdu njegovu, a sve ostalo će vam se dodati. Prinesimo srca svoja rečima Spasiteljevim, savjetovao je starac. Mihajlo Manturov je imao 17-godišnju sestru Jelenu, koja je bila verena za mladića iz okoline. Posle čuda koje se dogodilo sa njenim bratom, Jelena je često odlazila u Sarovski manastir i u njoj se dogodila velika unutrašnja promena, te je odlučila da se zamonaši. U Divjevu Jelena otpočinje život u ćutanju, radu i molitvi. Otac Serafim joj je poverio svoju prepisku i sekretarski rad. Sve što su joj brat i njeni prijatelji slali, davala je sestrama u manastiru. Radeći stalno danju, a provodeći noći u bdenju, Jelena je osjećala da i njeno zdravlje popušta i jedina joj je briga bila kako da to sakrije od oca Serafima. U isto vreme dobijala je vesti od svog brata Mihajla, koji se bio razboleo od malarije. Starac Serafim je mnogo voleo poslušnicu Jelenu, a ona je svaku reč izgovorenu iz njegovih usta primala kao iz usta Božijih i bila mu je poslušna do same smrti. Starac Serafim joj reče: ti si me uvek slušala, radosti moja, i sada hoću da ti dam još jedno poslušanje. Hoćeš li ga ispuniti? Ja sam vas uvek slušala, oče, i uvek sam spremna slušati. Da, tako, radosti moja, uskliknuo je starac i produžio. Vidiš, tvoj brat Mihajl je bolestan i došlo je njegovo vreme da umre, a on je meni potreban za manastir naš, za naše sestrinstvo. I evo tebi poslušanja. Umri ti za tvoga brata Mihajla. A Mihajl Manturov, koji je na sebe bio primio dobrovoljni podvig siromaštva, izgradio je već 2 crkve i bio je potreban starcu da sačuva zemlju na kojoj će se graditi saborna crkva. Blagoslovi, oče, rekla je smireno i spokojno Jelena. Tada je starac Serafim dugo razgovarao sa Jelenom o životu i smrti i o budućem životu. Jelena je ćuteći sve slušala i reče: oče, ja se bojim smrti. Zašto bi se ti bojala smrti, radosti moja? Odgovori starac i produži: u nas će biti s tobom još velika radost u budućem životu. Kada se Jelena vratila u keliju, osjeti da je snaga napušta i leže u postelju iz koje se više nije dizala. Njena je smrt bila izuzetna. Ona se pričesti, oprosti sa sestrama, moleći svaku za oproštaj. U poslednjem trenutku, pre nego što će napustiti ovaj svet, ona poveri sestrama da je videla Gospoda kao neiskazanu svetlost. Kada sestre, plačući, javiše za njenu smrt ocu Serafimu, starac im reče: male ludice, vi ništa ne razumete. Da ste videle njenu dušu, sličnu golubici, kako leti ka nebu, vi ne bi plakale. Tako je starac pustio ovu golubicu da odleti, otvarajući joj sam vrata kaveza. Druga golubica iz Divjeva bila je mlada Marija Meljukov. Imala je samo 13 godina kada je sa starijom sestrom došla u sestrinstvo Divjeva. Veliki starac, videvši da je devojčica Marija izabrani sasud blagodati Božije, blagoslovio ju je da može ostati u manastiru. Ona je bila izuzetna devojčica, jedinstvena, anđelu slična raba Božija. Bila je anđelska priroda, govorio je starac. Živela je surovim podvižničkim životom,
Neprestalna molitva je bila njena hrana, a s nebeskom krotkošću je odgovarala samo na neophodna pitanja. Starac Serafim je mnogo voleo malu Mariju, pa ju je lično upućivao u duhovni život. Često joj je govorio o budućim događajima, o slavi divljeva i o drugim velikim duhovnim tajnama. Smirenost i poslušnost bile su njene glavne vrline. Kao i druge sestre, Marija je radila u šumi i polju, nosila kamenje za gradnju crkve Presvete Bogorodice, sekla šumu i pritom nikad nije ostavljala molitvu. Unutrašnji plamen koji je buknuo u njoj počeo je da sagoreva ono biće koje je bilo vrlo mlado za strogi asketski život. Umrla je u 19. godini, prethodno postrižena u shimonahinju Marfu. Starac Serafim je lično načinio za nju sanduk i dao svoju monašku rasu da se obavije njeno telo. U njene ruke starac je položio svoje monaške brojanice. Sveti Serafim je govorio sestrama Divjevskim: sada u vas nema ničega, ali Bog će se postarati, pa kada u vas budu mošti i ni u čemu nećete oskudevati, kao istočnik će u vas poteći sve sa svih strana. Danas se u manastiru pored moštiju Svetog Serafima nalaze i mošti shimonahinja Aleksandre, Marfe i monahinje Jelene. O sudbini divljeva otac Serafim je govorio: još nema i neće biti primjera da postoje ženske lavre, a u mene ubogog Serafima u divljevu će biti lavra. I kao što sam ja ubogi Serafim bio devstvenik, tako će u divljevu živeti samo devstvenice. Marija je imala jednu malu nećaku od 6 godina, Jelenu, koju je spremala za monahinju, ali starac Serafim nije joj namenio manastir, već brak sa Nikolom Motovilovim, koji se kao dečak igrao u starčevoj keliji, a koji će Božjim promislom docnije postati hranitelj sestrinstva divljeva. Nikola Motovilov je ostao siroče vrlo rano, a od oca je nasledio ogromno imanje u centralnoj Rusiji. Završivši studije, imao je mnogobrojna iskušenja, da bi u 22. godini oboleo od paralize nogu. Tada je ponovo došao u Sarovski manastir. Svetom Serafimu je ispričao istoriju svoje bolesti, a starac mu uputi isto pitanje kao nekada Manturovu: veruješ li ti u Gospoda Isusa Hrista i da li veruješ da može da izleči one koji mu se mole? Motovilov odgovori potvrdno, a starac mu reče da je izlečen i da ustane. Nikola je bio uzbuđen i nije se usuđivao da se podigne, pa ga je starac pridržao dok nije načinio nekoliko koraka. Nikola je od tada postao čest posetilac manastira, da bi se posle 11 godina oženio malom Jelenom Meljukov. U jednom od svojih razgovora sa starcem Serafimom 1831. godine, Nikola je imao sreću da vidi starca ozarenog blagodaću Duha Svetoga. Evo kako je to Nikola doživeo. Gospod mi je otkrio, reče mu starac, da ste vi u detinjstvu želeli da saznate koji je cilj hrišćanskog života. Vama su savjetovali da posećujete crkvu, da se molite, da činite dobra dela, jer se u tome sastoji cilj hrišćanskog života. Ali vas taj odgovor nije mogao da zadovolji. Stvarno, molitva, post, dobra dela, kao i drugi hrišćanski podvizi, dobri su kao takvi, ali cilj našeg života nije samo da ispunjavamo, jer su to samo sredstva. Pravi cilj hrišćanskog života je da zadobijemo Duha Svetoga. Moramo znati da samo ono dobro delo donosi plodove Duha Svetoga, koje je učinjeno iz ljubavi prema Hristu. U kom smislu vi govorite da treba zadobiti Duha Svetoga, upita Motovilov starca. Zadobiti znači steći, reče mu starac. Vi sigurno znate šta znači steći novac. Cilj zemaljskog života običnog čoveka je da zaradi novac ili stekne počasti, odlikovanja ili nagrade. Sveti Duh je takođe kapital, i to večni kapital, i jedino blago koje nikad ne prestaje. Oče, reče Motovilov, dobra dela su vidljiva, a kako da vidim Duha Svetoga? Kako mogu znati da li je on sa mnom ili nije?
Starac mu odgovori: svim srcem sam molio Gospoda da vas udostoji da telesnim očima vidite ovaj silazak Duha Svetoga. Dakle, prijatelju, zašto me ne pogledate? Motovilov ga tada pogleda i sav pretrnu. Čovek koji je sa njim razgovarao, kao da je bio u sredini sunca. Osjećao je pokrete njegovih usana, izraz njegovih očiju, osjećao starčevu ruku, ali nije mogao da vidi ništa sem zaslepljujuće svetlosti koja se rasprostire svuda oko njih. Šta osjećate? Upita ga Sveti Serafim. Tišinu i mir koju ne mogu izraziti, neiskazanu radost koja ispunjava moje srce i neiskazanu toplotu i miris kakav do sada nisam osjetio, odgovori Motovilov. Taj miris koji osjećate je blagouhanije Duha Svetoga, a toplota nije iz vazduha, nego iz nas. Carstvo Božije nalazi se unutra u nama. Stanje u kome smo sada dokaz je za to. Eto šta znači biti ispunjen Duhom Svetim, odgovori mu starac Serafim. Kada je Motovilov napustio oca Serafima, viđenje nije prestajalo. On je bio u istom položaju kao na početku razgovora, a neiskazana svetlost koju je video svojim očima produžavala je da ga i dalje obasjava. Ovo je drugi slučaj viđenja preobraženja posle preobraženja Gospoda Isusa Hristosa na gori Tavor. Starac više nije imao mira, pošto su reke poklonika neprekidno tekle Sarovskom pustinjom. I u vreme kada je dospeo do vrhunca savršenosti, digoše se protiv njega neprijateljski glasovi, kako u samom manastiru, tako i van njega. Fariseji u samom manastiru su smatrali da starčevi postupci sa pomazivanjem uljem iz kandila, kao i deljenje komadića suvog hleba, nije u skladu sa pravilima i zakonima crkve. Optuživali su ga da uvodi nova manastirska pravila i poništava tradiciju. Ali najteže mu je padalo kada su napadi počeli da se usmeravaju na samo sestrinstvo u Divjevu. Da bi ga zaštitio, on je zamolio svoje prijatelje Manturova i Motovilova da se posle njegove smrti staraju o poslovima mladog sestrinstva, što su ovi i učinili. Što su ljudi više žalostili Svetog Serafima, utoliko ga je nebo slavilo. 2 dana pred blagovesti 1831. starac beše obavešten odozgo da treba da se pripremi i primi Caricu Nebesku. Jedna od njegovih sestara, Mati Evproksinija, je u to vreme prolazila kroz velika iskušenja u religioznom životu, pa je starac pozva da dođe kod njega te večeri. Kad bi samo znala kakva nam je milost danas dodeljena, reče joj starac čim je stigla. Zatim joj reče da se moli zajedno sa njim. I posle nekog vremena Mati je čula huku kao da vetar duva, a zatim pesme koje su dolazile sa neba. Zatim je videla blistavu svetlost i osjetila da se vazduh ispunjava prijatnim mirisom. U pratnji Majke Božije bili su 2 anđela, Sveti Jovan Krstitelj, apostol Jovan i 12 nevinih mučenica. Svetlost je bila sve jača i toplija i prevazilazila je svetlost sunca. Ne mogavši da izdrži takvu svetlost, Mati Evproksinija pade na zemlju. Jedino što je razumela bile su reči presvete Bogorodice: Uskoro ćeš i ti biti sa nama. Kada je viđenje iščezlo, Mati Evproksinija reče starcu da joj je žao što nije imala vremena da moli Majku Božiju da posreduje kod njenog sina. Ali je starac uteši, rekavši joj da je za vreme od 4 sata, koliko je viđenje trajalo, on molio Majku Božiju ne samo za sve sestre, već i za sve koji mu se obraćaju. Ovo je 12. put kako mi se Sveta Djeva javlja, reče on. I ovog puta Gospod je hteo da i ti prisustvuješ ovom viđenju. Idi s mirom, dete moje. Ja odlazim, napustit ću vas uskoro, govorio je otac Serafim onima koji su dolazili da ga vide na kraju te 1832. godine.
kakvi neredi, kakvi veliki nemiri vas očekuju, govorio je on, ali ne bojte se, ostavljam vas u Božijim rukama i u rukama presvete Bogorodice. Napunivši 73 godine, njegov život se polako gasio. Izgleda mi kao da je moje telo već umrlo, ali moja duša je mlada kao da sam se juče rodio, govorio bi. Nekoliko dana pred smrt, on pozva ispovednika manastira Divljevo, oca Vasilija, i predade mu brigu o njegovim siroticama. Praštajući se sa svojom duhovnom decom, on je rekao: kada me više ne bude, dođite na moj grob sa svim svojim brigama i teškoćama, saopštavajte mi kao da sam živ, a ja ću za vas to biti uvijek. Upokojio se 2. januara 1833. godine u svojoj keliji na molitvi pred ikonom Umiljenje presvete Bogorodice. Upamćene su reči velikog starca: ako hoćeš da ustrojiš dom u duši svojoj, to prvo pripremi materijal i sve ostalo, da bi Gospodu ostalo samo da dođe i izgradi dom. Da bi se takvo zdanje izgradilo, potrebna je tvrda vera. Ako tako ustrojiš dom duše svoje, Gospod će doći sa blagoslovom Oca i Duha Svetoga i podarit će ti mir u duši, prosvetit će ti srce neopisanom radošću. Zbog te radosti u Divljevo dolaze ljudi iz čitavog sveta, a starac je dao proročanstvo da će ikone presvete Bogorodice ukrasiti hram u Divljevu i da će se podići ognjeni stup od zemlje do neba na sretenje sa Gospodom i Antihrist tu neće kročiti. 70 godina po smrti starca Serafima, 1903. godine, dogodila se neponovljiva litija sa moštima starca, uz prisustvo više od 100.000 vernika. Tada je starac i kanonizovan, a u njegovom proslavljenju je uzela učešća i kompletna carska porodica na čelu sa carem Nikolajem. Car je nosio kovčeg sa njegovim moštima i ikonu presvete Bogorodice Umiljenje, pred kojom se starac upokojio. Sveti Serafim je ostavio i pismo za budućeg cara. Jelena Matovilov ga je predala monahinji Paši, koja je primila cara u svojoj keliji. Kada je car pročitao pismo, suze nije mogao da zadrži, a sadržaj pisma će ostati večna tajna. Tih dana se osjećalo duhovno jedinstvo pravoslavnog ruskog naroda. Ono je možda bilo i važnije od mnoštva isceljenja koja su se dogodila tih dana u Sarovu. Uskoro će na Caricu nebesku da počnu osude. Dolaze vremena kada će i ime Božije da se zaboravi, govorio je starac pred kraj svoga života. 1917. godine dolazi do Oktobarske revolucije i vlast dolazi u ruke protivnika Božijih, koji mrze sve što je rusko, pravoslavno, a koji su bili oruđa u rukama bezbožnih stranih plaćenika. Strogo povedljivo, ne praviti kopije. Ja sam uveren da je nastupio trenutak da se bespoštedno i odlučno obračunamo sa duhovnošću takvom žestinom da oni ovo ne zaborave narednih 100 godina. Upravo sada kada vlada velika glad i kada od nje umiru milioni ljudi, mi možemo i dužni smo da uništimo sve duhovne vrednosti, kao i da se obračunamo sa otporom koji će se pojaviti u crkvi. Što veći broj pripadnika crkve ubijemo, tim bolje. Gospod vidi neraskajanu zlobu srca ljudskih i popustit će im da čine što im je volja na neko vreme i zemlja naša će se zaliti rekama krvi, ali Gospod se neće do kraja razgneviti i neće dopustiti da nestane zemlje naše, zato što se u njoj čuva vera pravoslavna i Gospod će pomilovati zemlju našu i putem stradanja dovešće je do velike slave, govorio je otac Serafim. 1920. godine
Boljševici su odneli mošti Svetog Serafima iz Sarova u Donski manastir u Moskvi, u kome se nalazio muzej ateizma. Odatle mošti se odnose u Lenjingradu u Kazansku crkvu, gde se nalazio muzej revolucije do 1991. godine. Tek tada su mošti po drugi put svečano obretene i vraćene u Divljevo. 1927. godine počinje strašno rušenje i uništenje Sarovskog manastira. U Sarovu je postojala dečija kolonija koja je vaspitavala mlade komuniste, bezbožnike. Oko oltara sarovskih crkava su bili sahranjeni osnivači manastira, veliki oci crkve i sveti monasi. Komunisti su prvo iz grobova vadili tela svetih otaca i slagali ih po kućama, a kasnije rušili i palili crkve. I šta je porazilo dečije umove po svedočanstvu jednog od učesnika? To što su tela ovih svetih otaca bila čitava, čak i koža na njima je bila očuvana. Zatim su boljševici zapalili svete mošti, a ljudi koji su tu stajali osetili su blagouhani mirisi svetih moštiju, koji se ne može porediti ni sa kakvim zemaljskim mirisom. A sve ovo svedoči da je u Sarovu svetih mnogo i da duše njihove kao stubovi plameni stoje pred Gospodom. Человек, он не понимал и не мог знать в те времена о том, что православная церковь верует в то, что Господь сохраняет нетленными мощи святых. Mnogi su pokušavali u tom zanosu neverovanja i ratovanja protiv Boga, dakle, mislili su da to može da se uništi, da se oskrnavi, da se obesveti i jednostavno da pokažu da to tako ništa nije, da to ništa nije značajno. Međutim, naravno, skoro svi su se teško prevarili jer su na svojim očima videli i pred svojim očima je njihovo dogodilo se čudo da ono što su oni htjeli da unize, ne verujući u Boga ili ratujući protiv Boga, naprotiv, to se pokazalo kao dakle, velika svetinja i oni su ustukli. 6. avgust 1945. godine, Hirošima. Te iste godine, Vojni komitet Sjedinjenih Američkih Država je označio 200 gradova u Rusiji kao potencijalne mete na koje bi bila bačena atomska bomba u slučaju vojnog konflikta. Radi se o tome da su Sjedinjene Američke Države raspolagale sa atomskim oružjem koje niko drugi nije posjedovao. Istovremeno, predsjednik Roosevelt izjavljuje: ako Rusiji ne pokažemo gvozdenu pesnicu, novi rat je nemilovan. Ja sam se već umorio od popuštanja Sovjetima. Tek posle Hirošime i Nagasakija, Staljin je shvatio šta je atomska bomba. Iako je bila pobednica u tek završenom ratu, Rusija je, kao i 1941. godine, bila nezaštićena. 10 dana posle udara Amerike na Hirošimu, Staljin je obrazovao specijalnu komisiju čiji je zadatak bio da proizvedu atomsku bombu da bi se zaštitili od eventualnih agresora. Izbor je pao na Sarov. On postaje zatvoren grad. U njega su dovedeni najbolji naučnici, fizičari, hemičari, naučna elita zemlje. Specijalnim dekretom Sarov je bio izbrisan sa svih geografskih karata i posle 4 godine rada izvršena je prva proba. Sveti Serafim se molio svemogućem Bogu i njegovoj prečistoj majci za zastupništvo i spasenje Rusije i svih onih koji su u svetu primili pravoslavnu veru. I evo, na zemlji plamenog Serafima napravljeno je 1949. godine atomsko oružje, nažalost jedinim garantom nezavisnosti Rusije. Я думаю, что
у нас есть надежда, есть будущее на то, что православие на Святой Саровской земле все-таки осветет. И мы когда-нибудь увидим возрождение великого Саровского монастыря, который сиял на весь мир, и который всему миру дал такого великого светильника, как преподобный Серафим Саровский. Sada, iako je korito reke Sarovke presušilo i može se preći peške, iz izvora Svetog Serafima i dalje teče čudotvorna voda. Ovde dolaze sestre iz Divjeva da se pomole na izvoru i natoče onu vodu čija je životvorna sila po molitvama Svetog Serafima podarila Rusiji poslednjeg naslednika prestola, carevića Alekseja. Ova blagodatna sila čuva sve pravoslavne u celom svetu i sada i u budućnosti. Između ognja u vasioni i vode pokajanja.